uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa uNsibande, ngibingelela ubaba nomama, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Lo obingelelako uMama Chauke waseBrongoro. Ngiyalibonga leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyalibonga kakhulu. Ngiyaqala ukuva ligama lelifana naleli. Lithi elinye ilanga ngilele ngabo-3 ngafonela inamba lengayathi ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Umuntu wathula, ngasola ngakhuluma ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngathi uJesu Kristu. Kwesi-3 wadrobha ifoni. After 2 malanga wafona futhi lo munye ngabo-6 ngalibida leli gama wadrobha ifoni. Azange basangifonela. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Bengihlala ngikhala ngithi baphi laba lebathi ngemivimbo yakhe saphiliswa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angikamboni empilweni yami. Ngihlala ngithesta ishukela. Ishukela yami beyingalawuleki ingananamba. Mara manje ithi 5.8. I-high blood ikahle. Amathumba aphelile. Amalonda aphelile. Hawu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasekhaya lezwi nasendlini kaJehova kuyabongelelwa. Ngibonga leli gama lelithi uJesu Kristu uyinkosi. Bantu bayangiphikisa. Ngithe ngigula kakhulu kulamalanga laphelile. Ngigula ngingasatati netindzaba tami ukuthi ngenda njani. Ngisebenzisa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sebenzisa umkhuleko wabaseRoma 10:9. Ngoloko ngingasakhoni ukuguqa, ngingasakhoni nokuhlala, ngingakhoni nokulala. Ngikhala ngimemeza. Azange sengigule ngikhale ngimemede. Ngiyaqala ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Angikamboni lofana naye, angikamboni lo njengaye. Labanye bangena egroupini bafuna ukuthola i-information ukuthi ngabe khona lebanginike kona. Lebangasabi bayangibuda. Ngithi banginike ligama lelithi uJesu Kristu uyinkosi. Akukho lokunye lebanginike kona. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu longivusile. Bazalwane bufakazi bami buningi kakhulu. Ngiyakholwa enhlitiyweni yami ukuthi ngemivimbo yakhe saphiliswa. Manje ngingene kulenye i-test. Ngiyamcela uNkulunkulu angiside mangaphasa le yethu ikweleti yokugula angisabi. Ngiyathemba futhi neliphilisi ngilibekelele. Mara nakufika indlala ngiyagijima ngikokotele emandiya ngifuna isikolodo. uNkulunkulu angiside ngifuna kuyiphasa le test. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.